Salama antsika jiaby. Hitondra fagnazavagna mikasika nahafaty an'ny tompoko lavy valido za satria mandeha be ny koragna makasika izy io. Za baka nandeha nangala igny faty igny tamin'ny fotoagna nalavo izy tagny Antsiragnana tagny. Karaha ty ny fandehanany tantara. Zoma 26 septembre tam'izay vao tsy ela igny. Vers 11h20 io za mizaha Facebook mahita agnatin'ny page-ny Melo Ricardo Junior fa misy mpianatra maty voatifitry agny Dego. De nikaiky an'ny Melo za satria nisy taminaka numéro anazy. De nagnontoniako hoe za mahita misy publication taonao misy mpianatra maty voatifitry agny Dego. De mahita sarin'ny Rivaldo zaho za napetaka anao eo. E Rivaldo ve io maty io? De nivolagna izy fa tena e Rivaldo zo ary tena confirmé. De vita koragnanay roy de nikaiky ny ray aman-dren'ny Rivaldo za satria nananako ny contact. De vao nagnena le telefony niraisindreo tagny de fa tomagniny gogogogo be reniko satria zay mifakafantatra tsara. De tsy zavatra azoko natao fa de nagniky za fa de hoe maty Rivaldo. Ary ny fagnazavagna azo maty voatifitry izy. De teo anio za tapa-kevitra andeha angala irazagna io no ny antony reto. Voalohany membre tao agnatin'ny club des amis Rivaldo jusqu'à izy maty. Faharoa mahay aman-dreny be za ihany koa mandre andraikitra. Na mitsara na amin'ny ratsy amin'ny zava-misy agnatin'ny fiarahamony za tsy maintsy magnano ny adidinaka. Ary ny fianakaviagna hitako somary tsy de managna ny oenty managna loatra afagna mikarakara zegny malakilaky. Risky be ny nataoko nandeha tagny Dego. Deuxième jour ny grève tam'izay Dego tena agnaty natao hoe chaos total mihitsy. Nataoko agny zay nahatongavagna tagny. Vers 7h teo za aligny za tonga tagny Dego nidriky tagny amin'ny université. Ambarako anareo risque zagny nataoko zagny mpianatra le agnaty nataotsika hoe tension agnabo be regny. Tonga ihany za no nitompoko la Rivaldo. Natao nefa karakaragna ny aligny zigny fo zay niala tagny. De niaraka tamin'ny fikambanagna mpianatra vitsivitsy. De magnena koa zay tonga ta Sambava. Teo za tamin'ny fikarakaragna ny razana, tamin'ny fandevenagna sy ny sisa rehetrarehetra. Matoy am-piadagna na zandry Rivaldo. Satria mpiara-mikambagna antsika jiaby ary zegny nandresako andraikitra. Ny zava-misy anefa dia ity. Tehitra agny za tamin'ny nahita le resaka naoteny président Rajoelina. De rehefa nagnotony an'le mpanao gazety. Fa ity nambaran'ny président araka ny henoko dia maty voatifitry tagnatin'ny fandrombagna magazay igny maty tagny Antsiragnana igny. Eto za magnitsy, président tsy maty tagnatin'ny fandrombagna magazay zagny e Rivaldo. Fa tena maty voatifitry tavy amin'ny toerana zay ambarako ty. Ny magazay bijouterie mpivarotra volamena agny amin'ny quartier tao hoe Tsena misy izy. De tamin'ny aligny le 25 septembre nisy nandroba zo. Aligny le 25 septembre. Rivaldo maty voatifitry 26 septembre vers 11h environ io. Aty akaiky ny parc Azinamily be io amin'ny toerana tao hoe Ratsivalaka. Misy mosquée zay io, misy banque zay ary teo. Ny namany jiaby niaraka taminazy zay nagnamarigny zay ihany koa. Tsara ambarako président talohany efa nisy tompona andraikitra raiky nikaiky za nagnontany hoe araka ny vaovao azonao Jack, taiza nahafaty an'io tompoko lahy io. De nazavaiko vers 11h magnodidiny io matsagna le 26 septembre. Io akaiky ny mosquée mitoeragna tao hoe Ratsivalaka teo ny nalavo izy. Magnino moa tsika mandefa tatitra diso agny amin'ny président karazagna mamandalitra izy. Ny président zay araka ny henoko de maty agnatin'ny fandrombagna magazay. Président, diso zagny vaovao zagny. Diso zagny vaovao zagny. Misy magnamia tatitra diso anao ary io ny tena mampijavaka amin'ny ty raty. Misy tsy haiko magnangy namako be zay Liska ao amin'ny Facebook izy Liska izy. Izy narignesako vaovao voalohany nitomagny izy ny telefony zagny mamantolaligny tam'izay. Safady Jack volagny. Rivaldo koa ny ninjikendreo hoe namaky magazine nahafaty izy. Gogogo nitomagny Liska. De zany teny tamin'ny Liska tsy marigny zagny. Matsagna ny nahafaty izy. Magazay vaky le 25 septembre.
izy maty le 26 septambra vera 11 matsagna ty tia koa itsy zay vaovao zay miangavatsika jiaby tsy amandalitra karaha zegny lasa mampikorontagna anie zagny oka ny maro ny tenenitsika zazany be azoko ery valido mba toe ampiadagnana zandry za amizay koa mba tiagna ny fiangaviana avenao izy matovy ampiadagnany avenao izy matovy ampiadagnana za ty mihitsy miteny tsy agnambilako igny fa tsy maintsy sokafaka ny fagnadedena makasika ny tompoko lahy igny teo anatria ny mpianatra jiaby tadego teo anatria ny fianakaviana zany teny zany avelao izy matovy ampiadagnany anjara anazy ny vavatsika ny fagnainazy mahazo ny paradisa lasa igny vo vititsika magnantsimo magnavavatra magnandrefa manignana magniky zagny izy fagnadedena momba azigny fa mbola tsy zao satria mbola loaliky ny ranombary mafana ny toedrava de naka ihany koa fitoniana ilaigna io amin'ny firenena zay agny zagny ny tiako ampitagna amitsika jiaby agny fa président tsy marigny le mivolagna fa tagnatin'ny fandrombagna magasin igny amy mamparary ny fon'olo aty amy sambava aty zegny diso le tatitra tsy anao ny diso président fa le mandefa tatitra mandegna aminao agny andrasa fepetrany momba izay ary sokafo ny fagnadedena misaotra rehefa zay mpianto tonga teo amin'ny cosma Y sakanana zany zay amin'ny tany andehany hoe anehoana hevitra rehefa zay amizay sakanana tonga de fampiresaka tamin'ny lehibe-ndreo miaramila reo rehefa zay mifampiresaka igny to de mibaragendreo le lalanay rehefa mibaragendreo lalanay de nataondreo tifidanitra le zavatra rehefa nataondreo le tifidanitra to de natosika andreo zay rehefa natosika amizay nisy toraka tagny de naratra zay namanay nakiray président-ny mpianatra de rehefa avy teo za amizay reo niteny hoe tsy zay mpitandro filaminana no nitoraka de nisy général anakiray amizay niteny anao hoe allo izy atsika ndeha jery le olo mitoraka rehefa ndeha jery le olo nitoraka zay de nisy olo tsotra mipetraka amin'ny trano tsy manino de lazaindreo fa izy nitoraka to de nidamodamolo le PDL anankidimy zany le miaramila nikapokapoko anazy rehefa avy teo amizay reo amizay to de nahitana raha to de za miaraka mon général to de mivangondreo amizay za to de mivangondreo tevaka de nikapondreo iny ranobasy iny tetina raha de en plus amizay mbola nidarondreo amizay koa namanay erisety zany misy aty adego amizao ty ny mpitandro filaminana zany tsy miaraka vahoaka fa manao pression amy vahoaka mihitsy ary eto zay de manao antsoavo hoanitsika vahoaka malagasy efa tsy raro ny zavatra mahazo anay zao zay mitaka ampilaminana ve amoaka anapoana basy le namanay nindesin'ilay mpitandro filaminana hoe hagnano négociation nindesiny etaka zay le namanay fa kosa raha avy tagny amin'ny toeragna fa lavidavitra zay tagny daronina reto chef reto de maratra izy amizao zegny zegny le fitaregnanay eto ke na karakory zava-misy tolonay tsy maintsy zisika amin'ny farany mialy amin'ny rarojoely sy ny forongony mazava zay eto za mivolagna amitsika vahoaka malagasy mitsangana ary mijoroa hitake zoma olombelogno atsika fa tsapa fa very ny zoma olombelogno atsika zegny eto a Madagasikara beka zay zay mavozo avao milefa alefa zay andeha aneo hevitrinay zegny andeha agnambara hoe fa maro vahoaka eto amitsika tanàna Diego eto Madagasikara tsy mahay hoe ino raha misy fa zay mpianatra kira fa mahatsapa raha misy zegny andeha mpianatra roa olo aby zahay pourquoi zahay zegny basy ndraiky raha popokona question mipetraka tsy afakon'izay zay tandeha taminareo amizay fotoana zay de ina amizay zany jerentsika maromaritra iraisan'iny de menan'iny nareo de hitanareo nareo zany tsy anaiky mihitsy azafady mba mety alohatsika mba hiainga miaramila mandeha miady vahoaka miady amy vahoaka mba au moins gendarme eo au moins fangalitra agny mandeha tsy mandeha ndeha tsisy voasambotrao tsy ahoanareo feky zay andeha andeha hevitrinay ndraiky zay karaha io raha ataonareo zay aleo zay tonga de tifirina toy zay tena amy zavatra tsy possible mahafikondra mahazo nareo ndraiky tsy mandeha tsy fôtony nareo baka tsy nidiko to raha
raha mafy anareo rasefo ilze parsa leo raha tena mpitandro filamina anareo ifananany vahoaka ilze parsa asorotao ny tafika frantsay raha tena tafika malagasy ary gendarmerie miariny vahoaka ianareo ilze parsa leo fa tsy izay mpiantra no andeha anapokopokana basy ampiarana herisetra sy vahoaka malagasy koa ampiaranareo herisetra karaha ty nareo mihitsy manao agression amin'ny mpianto université zay maneho hevitra ankalalahana hanao circulation amty tanàna Diogo ty nefa nareo atify basa po basa même vatotra an-tananay de eto mandeha amin'ny filoham-pirenena Andrajoel tsy janona ty tolona ty zao fa vokatra ny agression ataon'ireo miaramila reo amin'ny mpianto université zay misy eto amin'ny tanàna Diogo ka aseonay eto mahay miamafy ty tolona aleonay maty toy zay iaigna amin'ny zavatra tsy possible zao société maty jiro ikabra hely kobaka ny zavatra misy zegny ho an'ny vahoakany Diogo zany tsy mihetsika mihitsy ny amin'ny ty tolona ty satria ny vahoakany Diogo tapaka nefa jiro reo tsy mitolona fa zay ao amin'ny kira tapaka foana mandeha tsara ny jironay normal tsara ny jironay nefa zay mbola manao tolona ihany ho an'ny vahoakany Diogo efa tsarova fa zanakanareo avy afara ino avindreo mba dinia zanakanareo mba andeha hianatra amin'ny kira ao aleo nareo miaraka mitorogna aminay elanareo varotra nareo isanandro efa aleo tsika tsy mivarotra mahazo vola ignany milaminy fireheny ty toy zay mivarotra nareo mahazo vola nefa agnatin'ny fahantrana atsika Diogo tena faible amin'ny grève jiaby magnera Madagasikara satria nagnino anareo mividy tsy mampy anay fôtony anareo mila mahazo vola ho anareo ignany fo tsy dininareo avy zanakanareo avy afara volaiza nareo